بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وكفى بالإسلام من نعمة، لولاه لكنا أحطاب جهنم. أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره وأصلي وأسلم على أعلم الناس بدين الله وأحسن الناس دينا وخلقا، نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. musidɓe an julɓe tedduɓe, siɓɓe an e dina, siɓɓe an e enɗam, siɓɓe an e dina, siɓɓe an e enɗam, mi yetti Allah tabaraka wa ta'ala yettore ndo hande mi jarnimo jarore ndo fuddi e dow nemaji makko, nema makko ɓurɗo mawnde e nemaji ɗi okki en ɗin ko fewnirgol e dina islam. ɓe wi ni'matul irshad, ni'matul hidaya ko kanko woni usman ni'am, nema peewal, nema jokkinede dina. ɗum ɗo ɓuri mawnude e dow dendangal nemaji ɗin. En yetti Allah tabaraka wa ta'ala, yo Allah ɓeydan en. En duwanike ɓurnaɗo tagi fo annabi meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, jemma alkamsa ino wetude juma. Eɗen andi no jeeya e ko Allah ɓuri yiɗude rewirede, no jeeya e ko ɓuri e ko ɓura yiɗede ko Allah rewirte nde ɗo ñalande juma, ɗuɗɗingol juulugol e dow annabi meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wano o holliri en nin ka makuji makko kanko alayhi salatu wassalam, o maki aksiru min as-salati alayya fi yawmi al-jumu'ah. ɗuɗɗine juulugol ngol e an e nder nde ñalande juma, mi mana ɗuɗɗinen salatu ala nabi, ɗuɗɗinen du'anagol annabi sallallahu alaihi wasallam e nder nde ɗo ñalande jumu'ah. ɗum hino towna darjaji meɗen, hino mawnina baraji meɗen, hino fukka bakkatuji meɗen, sabu hino ɓattina en yurmede Allah tabaraka wa ta'ala. So ɗon feƴƴi haray musidɓe julɓe tedduɓe niɓɓi, so ɗum feƴƴi haray niɓɓi moƴƴa simi wawi natude fi waɗugol nde ɗo yewtere e bi mana waɗugol oɗo vidéo oɗo live. Ko waɗi ɗum ko probléme réseau, hayɗo on yii connexion on hino taƴude, kono fo e muɗum inchallah en débrouilloto yeru ko Allah newnani en wo yewten ko faalaɗe yewde kon e nder o saayi tedduɗo waray landal hewtugal en ka mojobere WhatsApp page on ɗo. Hiɗen gandi page comprendre l'islam on himo mari plateforme, himo mari plateau, plateforme jano ka WhatsApp woni groupe comprendre l'islam. Groupe on haray himo woni calɗi ɗiɗi, groupe suddiɓe ɓen e groupe duhiɓe ɓen. aseweje ɗen woni samedije ɗen, samedire be hiɗen jaabo lande ka mojoɓe ton côté duhiɓe ɓen e côté suddiɓe ɓen. wonande ɓen ɓe informanoki fi groupe comprendre l'islam on ka WhatsApp, haray ko non woni feƴƴirde samedije ɗen ko question réponse. si ɗum feƴƴi haray ka ogirde malal kadi paji tati worɓe, groupe ɓe no fawi e temeɗɗiɗo yimɓe ko woni nder ton. eɗen waɗi kadi groupe ogirde malal suddiɓe, ɗon kadi alarbare be mercredire be sonnaɓe ɓen jonnete occasion fi landagol e bange dina maɓɓe ɓe jaabe. ɗum ɗo fo e muɗum ceerno Mouhammad Timboɓe Diallo, Cheikh Ibrahima Ba, Cheikh Mouhammad Aboubacar Diallo Sengo Arabie Saoudite, e wano ceerno Alhassane Ba Pullo Wuro Sengo France, e wowɓe ano ɓeɗo karamokoɓe haray ko ɓeɗo jogi ɗi plateforme ji ka WhatsApp e ka Telegram. haray ko teddungal julɓe ɓen ogirde malal e comprendre l'islam. Inchallah eɗen jogi toon programme darsuji, eɗen jogi nder toon kadi. Amma hande on ɗo ko faalaɗe yewde ɗo ko landal hewtugal ka ogirde malal, musidɓe meɗen nene gotoɓe meɗen e dina e enɗam, ɓe landi nder toon ene fi o ko wiyete hoolorgol Allah tabaraka wa ta'ala, tamƴinoramo, jortoramo, habboromo, ko wiyete attawakkulu wal ihtisab. hoolorgol mo kanko Allah tabaraka wa ta'ala
nden toɓɓere nde musidɗo on landi fi muɗum hoolorgol Allah tabaraka wa ta'ala, hooloromo kanko Allah tabaraka wa ta'ala, habboromo, jortoromo. O landi ɓeyditanede e bange nden toɓɓere ɗon Allah tabaraka wa ta'ala arsiki en andini en kon e bange ko landi kon. Yiɗuɗen yo nden yewtere feƴƴu nde ara ka Facebook ɗo, nde wona vidéo direct ma live no inne, fi ha ɓe tawanoka ɓen ton wawa nafitorde no karama ko ɓe wi'irta non lita ummal fa'ida, fi ha nafa kan impact on o yaaja o yona jama on. No wirɗen non hoolorgol Allah tabaraka wa ta'ala, habboromo, jortoromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala, ɗum no jeeya e finde julɗo, ɗum no jeeya e ko wiyete aslu tawhid, no jeeya e usulu tawhid, bi mana e bindeje ko wiyete tawhid kon. Ko ɗum wiyete wotinɗingol Allah tabaraka wa ta'ala, no ɓe wirta non ka français l'unicité d'Allah, the loneliness and oneness of God Almighty. Ko ɗum wiyete at-tawhid, ifradullahi ta'ala, wajjinɗingol Allah tabaraka wa ta'ala, wotinɗinamo, ɗum ko ghayatu tawhid non. Ko ɗum wiyete ghayatu tawhid, tawhid on ko ha ɗon naɓi jiya. Tawhid on ghaya makko on, ko wiyete dernier recours makko on, ka puusata jiyaɓe Allah ɓen ɗon ha o hewtina ɓe ko han e wotinɗingol Allah, wajjinɗinamo kanko Allah tabaraka wa ta'ala, initiamo e ko wiyete kon ka finde e ka golle e ka konguɗi, ko ɗum wiyete ifradullahi. Musidɗo karama ko Diallo, ahabbaka Allahu alladhi habbabtani fihi, yo Allah mo yiɗirɗalam fi mum on yo yiɗe. Landiɓe fi numéro an on ɓen mi watto e numéro inchallahu ka fen darsu on. Hoolagol Allah tabaraka wa ta'ala, hooloromo, habboromo, ɗum no jeeya e ko Allah tabaraka wa ta'ala yamiri ka alquranare teddunde, annabi sallam rerɗini e fi muɗum ka sunna, karama ko ɓen holli en won. Ɓe wi si jeeyaɗo Allah woopiti, ko ɓuri e fandude ka hoolorgol Allah tabaraka wa ta'ala, haray tawhid makko on bonirimo. Seede noon tawhid makko on bonirimo, kanko e Allah ɓe haɓay. O heɓata kadi e jiyaɓe Allah ɓen kadi ko heɓayno kon e juuɗe Allah tabaraka wa ta'ala, ko wiyete kon. Eɗon andi neɗɗo si tawi ɗaɓɓi welaye yimɓe ɓen, o ɗaɓɓi faabo yimɓe ɓen, o yewtike Allah tabaraka wa ta'ala, humike e yimɓe ɓen, o heɓay koyeran laaɓi ɗiɗi, o heɓa koyeran perdugol yimɓe ɓen, o heɓa kadi koyeran perdugol Allah tabaraka wa ta'ala. Ko ɗum waɗi gando mawɗo on maaki, man khafa allaha rakada ilayhi wa man khafa an-nasa rakada anhum. Kala hulɗo Allah ko yo dugu o ɓatto Allah, kala hulɗo yimɓe ɓen ko yo dugu. Tayyib, si tawi neɗɗo on o huli Allah tabaraka wa ta'ala, haray ko waɗɗimo ko dugugol ɓatto Allah, ɗaɓɓita Allah, hammira ka Allah heɓorta ɗon, ɗum woni ka qur'ana e ka sunna e ka zicrullahi e ka ibada tawhid on. So tawi neɗɗo huli yimɓe ɓen ko yo dugu o pottitoɓe, o andi ɗo sirti, sa huli Allah ko ya ɓattomo, sa huli yimɓe ɓen ko ya duguɓe pottoɗaɓe. Ko ɗum waɗi si tawi a jortori Allah, haray ko ya yowito yimɓe ɓen, acciramo kanko Allah tabaraka wa ta'ala, jogitoɗa e yimɓe ɓen sababuji ɗin ko heɓira ko Allah muyam ma kon. Masalan, ko a masonjo ɗaɓɓa falaɗo darnude, darnanamo. Ko a mécanicien jo waɗoɗa woni piblioɗa e joom machine en fisi ɓe paalirama ya wattanɓe. Golle ɗe wawɗa ɗen waɗa e yimɓe ɓen, andinaɓe hiɗa wawi ɗen ɗon mecce, hiɗa wawi ɗen ɗon golle. Si ɓe addiɗe kama, inchallahu a gollanayɓe, heɓa arsike ma on e juuɗe maɓɓe. ɗum ɗon woni al akhsu bis sabab, al akhsu bil asbab, haray a jogitike sababuji ɗin. kono hoolorgol ngol ɗum ko Allah tabaraka wa ta'ala woni ko accirta, jortora, tamɗinora, ɗum ɗon ko Allah tabaraka wa ta'ala accirta. No waywa neɗɗo nawnuɗo, so tawi a nawni, yawgol ka laɓtani ɗaɓɓa lekki, ma yawgol ka nyawdoɓe ɓen ɗaɓɓa lekki,
ɗum ko jogitagol sababu on fi ya dikku. kono holoɗa hoɗɗoɗa oɗo docteur jo nyawdete woni dikkingol ngol ko Allah tabaraka wa ta'ala. docteur jon e lekkele ɗen nyawdete woni dikkingol ngol koye juuɗe Allah tabaraka wa ta'ala woni. a andi ɗo ko piiji ɗiɗi. nyawdagol ngol ɗum ko an e docteur jon e lekki kin. an e docteur jo maɗa on e lekkele ɗo jonna e maɗen ɗum ko nyawdigal ngal non. amma dikka on dikkingol ngol ko wiyete kon ashifa'u. ashifa'u nyawdugal ngal nyawdagol ngol koye juuɗe ma e docteur jo woni spécialiste jon. amma dikkingol ngol koye juuɗe Allah tabaraka wa ta'ala woni. ko ɗum waɗi Allah tabaraka wa ta'ala nde o yewti e ɗengal annabi Ibrahimu alayhi salatu wassalam o wi'ano fa iza marittu fa huwa yudawin. o wi'ano si min nawni ko Allah nyawdatalan. Allah wi'ari ɗum. Allah ko wi fa iza marittu fa huwa yashfin. so tawi mi nawni mi nyawdike ko kanko Allah dikkintalan. ɗo ko ɗum famuɗen e aya qur'ana on. fa iza marittu annabi Ibrahima o yewti ko Allah woni yewtude e ɗengal annabi Ibrahimu. fa iza marittu fa huwa yashfin. so tawi mi nawni caggal nawnugol an fa huwa kanko Allah yashfin kanko woni dikkinowo dikkinalan. ay Allah wiyarɗo fa huwa yudawin kanko woni nyawdowo lan on. en sendidira hakkude nyawdagol e dikkugol. nyawdagol ngol ko gollitirgol lekkele ɗen waɗaɗe sabu fi yo Allah dikkine. amma dikkingol ngol ko Allah tabaraka wa ta'ala jogi. ko ɗum waɗi Cheikhul Islam Muhammad bin Salih al-Uthaymin emo jogi rahimahullahu ta'ala emo jogi mawɗon no jogi risala labaɗo o wi liqa'ul alim ma tabib. mana yewtere nden liqa'ul atibba liqa'ul ulama ma al atibba c'est à dire rencontre hakkunde médecin ɓe ɓen e karamokoɓe ɓen. o tummodiral molanagal waɗanongal en 2005 Arabie Saoudite Riyad. karamokoɓe leydi ndi mawɓe ɓen fof ɓe invite no docteur ɓe nyawdoɓe e leydi ndi fof ɓe waɗi jonde molanade sukaɓe taliba risala tosoko. karamokoɓe wasi docteur ɓe ɓen si tawi hiɗo nyawdude haray e nder ko nyawdoton kon jannore tawhid. nodde yimɓe nyawdete ɓen e tawhid. attoraneɓe wonde nde nawnare ma ɗo hiɗen darude si tawi Allah no muuyi dikkingol ma haray miɗo nyawdudema. yani ana udawika wallahu yashfik. ana udawik wallahu yashfik. ana udawik wallahu yashfik. min miɗo nyawdudema Allah hino dikkindema. ɗum ɗo ko tawhid laaɓuɗo ni. holorgol Allah e wakkilorgol Allah tabaraka wa ta'ala jogito sababuji ɗin. hiɗen gandi Seydina Umar radiyallahu anhu nyande go arno ka julide nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Madina. o tawi neɗɗo ɗon ɓaawo waɓutu waktu. o artoy kadi ɓaawo ɗum kadi o tawtimo ɗon kadi ɓaawo waktu. o artoy kadi ɓaawo waktu juuleteɗo kadi o tawi o ya ɗon. o landimo ceerno onon ko honɗum jokkuɗon. o yawi ana min azakirina allaha kasiran. min miɗo jeeya yimɓe jooɗiɓe no janto Allah ko heewi. golle an ko dewal e jantagol inde Allah. on tuman Seydina Umar maki ko ñamata kon ko honto woni iwde. o yawi min julɓe ɓen no moƴƴade an ɗo kawtal ngal fof no andi fi ɓay o wi julɓe ɓen no andi fi an ɗo heɓe moƴƴade an ɗo. Seydina Umar maki o tami tawte ka julidde ɗo. si gaynama julede yaltoya ɗaɓɓa guure ma on. o yaltinoya ka julidde fillayiji goo wi o raɗimo fillayiji goo wi o hulɓinimo. oya yalti ka julidde ko o yaltata Seydina Umar maki si waktuji ɗi maɓen si ɗum gasi iza qudiyati salatu fantashiru fil ardi fabtahu min fadlillah. iza qudiyati salat fantashiru fil ardi. si tawi gaynama julede yalte yahon ɗaɓɓon arsiki Allah on ka hoore leydi. ha Seydina Umar makanimo inna samaa la tumtiru zahaban wala fidda. asama on o saƴinta kange e kalisi haray yaltuya ɗaɓɓa no wuurira. ko ni Seydina Umar jannino inna samaa la tumtiru zahaban wala fidda. asama on saƴinta kalisi asama on saƴinta kange yaltuya wuura. en andi sababuji ɗin ko ɗum attorɗe yewtere nden en jogitotoɗi fi hewtugol e ko Allah muyani en kon. kono hooloren Allah tabaraka wa taala hoɗɗo ɗen
fiɓen finde e ɗum ko selliken wonde kala ko Allah muyi yanari en heɓata, kala ko Allah muyi heɓata en ala wawɗo hennude en ɗum ɗo ko aqidatul muslim, ko finde julɗo ni nde julɗon hani wurude hoore muɗum. ɗum ɗon ɗuytante susiji e bange tagu Allah ngun, ko waɗi wo an hiɗa andi wonɗo sabu, ko heɓuma wo hiɗa andi wonɗo sabu. si dammima mayi ka kulama ko kawu kaari e rewno ɗo bimbire hiwrilan ko ɗum waɗi lan dammi ɗin, sa feggiki ko ɓaymi fotti e kaari, si jawdi ma ndin perdi ko ɓaymi ɗo salminno kaari, si hunde kaari heɓima ko ɓaymi ɗo jombi ko heɓuma wo ko kaari ko kaari ndaari lan, ko kaari mi salmodiri, ko kaari mi fotti, ko kaari mi hoyɗi. haray ko ɗum ɗon si tawi a yongitike Allah tabaraka wa taala, a holori yimɓe ɓen e piiji ɗin, a seedata e ɗum. siko jawdi ndin a seedata e koto kaari wallari lan, kawu kaari wallari lan, bappa kaari wallari lan, ko ɗum haɗi mi heɓa goɗɗum. tawa ɓe kadi Allah tabaraka wa taala woni inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati matin. Allah woni arsikowo won, tawa o lima o linti, kanko Allah o lelliraka, kanko Allah o lellirtake, kanko woni wasi'ul maghfira, kanko woni wasi'ur rahma, kanko woni alghani, kanko woni galo on mo andanɗa hoore ma hato jina e ko jeyi kon. ko ɗum waɗi oli a fewtude yimɓe ɓen fi heɓugol ko maɓɓe kon, ma mi felira yimɓe ɓen fi ko maɓɓe kon, ha soɓe ma konnoɓe yewto e Allah tabaraka wa taala. ko ɗum waɗi gando mawɗo o yeeti en wonde dina men kam fof no humi e toɓɓe ɗiɗi. jiyaɗo malal makko ngal fuu, ɓuttu makko aduna on, ɓuttu ɓernde aduna on, heɓugol Allah tabaraka wa taala ngol fof no humi e toɓɓe ɗiɗi. mi fillito kono réseau on no kuppude. Allahu akbar. ɓuttu ɓernde jiyaɗo Allah on, deƴere makko nden, malal makko ngal, e heɓugol makko Allah tabaraka wa taala ngol fof no humi e toɓɓe ɗiɗi. ɓe wi la yakhafanna al abdu illa zambahu wala yarjuwanna illa rabba. ko honɗum woni ɗi konguɗi ɗi ibaraji ɗiɗi, ɗi phrase ji ɗo ɗiɗi. la yakhafanna al abdu illa zamba wala yarjuwanna illa rabba. Allahu akbar. la yakhafanna al abdu illa zambahu, wota jiyaɗo Allah hulu sina bone bakkatu makko on, pesheji makko ɗi hulu, wota mapine, wota anine sina bonnereji ɗi bonnuɗa ɗin ɗi Allah haɗi ɗin, ko ɗum wiyete azunub. wota mapine, wota anine, wota goƴine ɓernde, wota hulu bone sina ko wonɗa bonnude kon. hullo futa wiya bonna hula. bakkatuji ma ɗin yo taw ko ɗiɗo animma, ko ɗi mapinma. yejjitu bakkatuji woɓɓe goo e junubaji woɓɓe goo. oɗo gando mawɗo maketeɗo Ibrahim ibnul Adham rahimahullahu ta'ala, yimɓe leydi makko ndi moɓino ari ka makko, ɓe wi karamoko en du'aji ɗin acci jabade de. ɓay noon Allah firtari jabingol du'a pellet haray ko bonnereji jiyaɓe Allah ɗin, haray ko honɗum wasiɗa men. ceerno on maki, o maki aksartum min annadari ila uyubi nnas wa taraktum uyubakum. o maki on ɗuɗɗini darugol ayibeji yimɓe ɓen, on ɗuɗɗini darugol ellaji yimɓe ɓen, wowla ellaji yimɓe ɓen, ayibeji yimɓe ɓen, on yejjiti ayibeji mon ɗin onon. Naam, o wi on ɗuɗɗini darugol ayibeji yimɓe ɓen, on yejjiti ayibeji mon ɗin onon. Aboubacar Salafi, wa aleykum assalam wa rahmatullah, ali bi khayri ya akhi. on gelike onon haqqillaji mon ɗin fof yejjiti ellaji mon ɗin onon. joni on joɗike hasbugol yimɓe ɓen, on yejjiti hasbugol hoore moɗon. tawile Seydina Umar bin Khattab ko makayno ko hasib nafsaka qabla an tuhasab. hasbu hoore maɗa, ndaru hoore ma, dartu hoore maɗa, ñaawi hoore ma ado a ñaawoyede. kono hande annas taraku uyubahum wa rakadu ila uyubi nnas. yimɓe ɓen tertike ayibeji mun ɗin, ɓe dogi. on faami, on acci ayibeji mon ɗin, on natani taraktum uyubakum wa dakhaltum fi uyubi nnas. on acci ayibeji mon ɗin, on natani ayibeji yimɓe ɓen. ko ɗum waɗi ɓe landino imam Hasan al Basri
rahimahullahu taala ko honɗum wiyete ruɗare azzuhudu ma huwa azzuhud ko wiyete ruɗare kon o wi ruɗare ko an tatruka uyuba nnas ko tarku uyubi nnas ila uyubi nafs tarku uyubi nnas ila uyubi nafs ko tertagol ayibeji yimɓe ɓen artana ayibeji mum ɗin kañum ko ɗum wiyete ruɗare mapano yimɓe ɓen ananaɓe ko ɓeni yeddude Allah kon kono an ko wonɗa wadde kon tawa ko ɗum ñawata boneji an ɗin min hara ko ɗin ɓullan mapinde wona joɗagol liila ellaji yimɓe kaari wona yomi jooɗo tun e yi'ugol tun kaari waɗi kaari bonni kaari wowli kaari wi'i ɗum kaari waɗi ɗum kaari ko nin wa'i julɗo hana wawde non koye hoore am mapinan ko ɗum waɗi nde fure no wattine si a darike a daari no fure wattinirte noon a ƴoƴay mo be e qabruhu muɗum ma qabru muɗum mo be e yanade muɗum joni noon ɗo hiɗa mapade fino qabru goɗɗo goo mahirte tawa mapaki fimo ma on no mahirte ɗum koye jofoyagal e ɗayre jeeya imam Hasan Basri maki inna min az-zuhud tarku uyubi nnas ila uyubi nafs no jeeya e ko wiyete ruɗare nde on tigui tertoto ayibeji yimɓe ɓen artana ayibeji mum ɗin kañum ɓay kañum kadi no mari ayibeji no mari ellaji kañum kadi ɓay no mari ayibeji no mari ellaji tawa ɗin ɗon hino mapini on tigui naam faljitugol yimɓe ɓen ko mina da'wa si yimɓe ɓen falji faljitugol ɓe no waɗɗi wonande anduɗo ɓe falji wonande anduɗo ɓe falji faljitugol ɓe tawa faljere nattamo e faljere ko ya ittumo e faljere nattamo e sawaba so tawi si a ittimo ka faljere a wawatamo naɓude ka sawaba karamo ko ɓe wi ko ya tertomo ka nder faljere ɗon ha anduɗo no faljitirirte ara ma yetoɗamo tun ceerno a falji so wi ko honɗumi duwa wadde wiyami anda non nani lando anduɓen ɗum ɗo kadi no jeeya e ko jannete ka da'wa ka fannu wiyeteɗo dawabitu da'wa ma ko wiyete kon e fannu da'wa karamo ko ɓe jonna e misal kamɓe karamo ko ɓen ɗe toɓɓere ɓe inni na ya ar e misal itta goɗɗo e bida naɓamo e shirku faami ittamo eko aña naɓamo eko harmi ɗon andi bakkatuji ɗin kadi boneji ɗin kadi hiɗi ɓurdi no ton añaɗi faami no ton añaɗi no ton harmuɗi joni na ya ittu on tigui ko aña kon naɓamo e shirku wona ya ittumo e bakkatu to soko naɓamo e bakkatu jano idan ɗum ɗo kan hiɗen andi koko haani ko ɗum waɗi ceerno meɗen wasi en e ɗi gimɗi makko ya ayyuha salafiyu khuz bi nasihati ya ayyuha salafiyu khuz bi nasihati sabu oɗo salafiya as-salafi huwa sunni al-matlub sabu dina kan tigi islam on ko sunna on non tigi ko wiyete sunna on kon ko salafiya on ko waɗi ceerno maki ya ayyuha salafiyu khuz bi nasihati e nder gimɗi ɗin ton ma risala makko on kanko ceerno on o maki da'il kalama anir rijali li alimin zahidin rabbani da'il kalama anir rijal terto wowlugol fi yimɓe ɓen terto haala fi worɓe ɓen terto fi yimɓe ɓen accida yimɓe ɓen wowlugol fi maɓɓe wowla ellaji maɓɓe ɗin rintina ɓe ɓora ɓe ellaji ɗin accan ɗum gando da'il kalama anir rijali li alimin adlin hara ko gando kadi nunɗuɗo zahidin ruuɗiɗo adlin ko ɗum ceerno maki ko kanji ni so wattani haqqil rida rrahmani tarib nahwa aljidali fa innahu da'un yushakkiku fi ura al-imani jali fa innahu dinul yahudi wa zumratu shaitani ceerno meɗen on ko honɗum woni makude ɗi gimɗi ɗo o maki ya ayyuha salafiyu khuz bi nasihati ko an yo sunna yankejo jon dina sunna o wi nangu ngal laɓal a reedu ɗo miɗo laɓane reedu wasma hudita ila rida rrahmani heɗo moƴƴa a fewira ceerno on o maki
la taqtarib nahwa aljidali fa innahu da'un yushakkiku fi ura al-imani. Allahu akbar. La taqtarib nahwa aljidali fa innahu da'un yushakkiku fi ura al-imani. Wata jaɓu ɓattade poma poma wenje fami wenje ɗe ala fa'ida mo wonɗa wenjude on o ala ɗaɓɓitude gonga an kadi a jaɓantamo mere nden wota nato e ɗen wenje ɗon sabu ɗe adday sikkitare bugoto sikkitare e fii ko wiyete kon haqiqaji gomɗinal ngal. Ima non ko mahi kon e hoore muɗum si tawi a woni neɗɗo kontuɗo hoore mum o ɓeyditi ɗon o maki wa da'i ta'assuba lirrijali fa innahu dinul yahudi wa zumrati shaitani. Wa da'i ta'assuba terto waɗugol ta'assub jeynagol e jingalngol yimɓe ka yiyaɗa o yiɗa jingana yimɓe e wenje yiɗa yeddodire tun fi yimɓe jatun o maki terto ɗum fa innahu dinul yahudi wa zumratu shaitani. On jikkuɗon ko dina al-yahuda konnon ko dina al-yahuda woni joɗagol wenje hara kañum no jingana tun yimɓe e famuji yimɓe kañum fayda haqiqa mum on fuu ko wenjugol yimɓe fi famuji muɗum e famuji woɓɓe goo wona wenjugol fi no dina famora wona daragol fi no haqiqa feñira tawa kañum ko yo yeddodire tun dalle vide o maki terto ɗum. Idan ɗum ko jikku al-yahudu non. Artenge toɓɓere men nden fi wakkilorgol Allah tabaraka wa taala hooloramo. Hari hiɗen yewtude nde toɓɓe ɗiɗi ɗe jomiraɓe gande ɓen holli en moƴƴugol aduna men on e moƴƴugol battane men on tabaraka wa taala yarluye makko no humi e toɓɓe ɗiɗi. Toɓɓere aranen nden jiyaɗo Allah on ta mapinmo wota o hulusina bone bakkatu makko on. La yakhafanna al-abdu illa zambahu. Wota jiyaɗo Allah hulusina bone bakkatu makko on. Boneji maɗi yo mapine yo ɗum ɗon anine ɓuri boneji yimɓe ɓen. Wala yarjuwanna illa rabbahu. Jiyaɗo Allah ta hoolor wota o habbor. Jiyaɗo Allah on wota mapinmo sina bakkatu makko on. On yafoto commentaire ji ɗi mi wawata ɗi jabade parce que réseau on no pertibude ko yeru minute ko jaɓi wo mi profita ɗon haray administrateur ɓe groupe page Comprends l'Islam wonɓe ka ligne wo yandi yo ɓe windu ɗon numéro an on numéro an téléphone on ɓay jama on no windude fi makko moƴƴa. Mi arta e yewtere nden ɓe wi wonde Allah hulusina bakkatu makko mo waɗi on wota o hoolor sina jawma makko Allah tabaraka wa taala. Ɗum woni la yakhafanna illa zamba wala yarjuwanna illa rabbahu. Wota o hulusina bakkatu makko e bone mo waɗi on wota maapo wota anine sina ko bonnuɗa kon fino Allah tabaraka wa taala yaforoma. Wota hoolor hay goto wota hoolor jon jawdi wota hoolor lanɗo wota hoolor musidɗo wota hoolor goɗɗo hoolor Allah tabaraka wa taala. Si tawi en faami nde ɗo yewtere wonde la yakhafanna al-abdu illa zambahu wala yarjuwanna illa rabbahu. Jiyangel Allah ta hulu sina bone bakkatu muɗum wota o hoolor sina jawma makko. Haray moƴƴi si bakkatu an o mapinilan bone an o mapi boneji an ɗin mi mapike tun fi boneji yimɓe miɗo lirñita tun boneji yimɓe miɗo ɗaɓɓita boneji yimɓe mi konta e hoore an joni wonde min on komi lumbuɗo sirate komi gaynuɗo haaju hande kadi mi qiritotako ellaji an ɗin sako mi tuuba mi rutto. Al-iqraru bizunubi al-iqraru bizambi ko nisfu tawba. Qirritagol bakkatu mum on taw ɗum ko feccere tuububuye. Ɓe wi oɗo kalimatu arraja wala yarjuwanna illa rabbahu. Wota o jortor kanko jiyaɗo Allah wota o habbor sina jawma makko. Ɓe wi arraja'u ko samratu tawakkuli. Hoolorgol Allah ɗum ko dimɗe mana jortorgol Allah jorta heɓugol espoir e Allah tabaraka wa taala ɗum ko dimɗe ko fruit hoolorgol mo kanko Allah tabaraka wa taala. Si a hoolike mo tun kanko Allah subhanahu wa taala a jortoraymo a habboraymo ko ɗum wiyete haqiqatu tawakkuli hoolorgol Allah tabaraka wa taala ma al akhzi bil asbabi
wondude non e jogitagol sababuji ɗin fi ko Allah muyanma koy yo hewte. Sabu si Allah muyanima a jogitaki sababuji ɗin, Allah tabaraka wa taala si Allah muyanima hunde nden a nangari sababu on yogayɗi o muyanma ɗin o firtay ka kodduriye makko. No gasa noon mo lugginari mijo wiya men ngalɗi Abdallah Mombeya himo wolude fi firtagol kodduriye. Wolugol fi firtagol kodduriye, tabitugol kodduriye ɗum ko konguɗi karamokoɓe mawɓe kummaluɓe ɓen. Kono ɓay banaymo ndare deftere Cheikhul Islam Ibn Qayyim al-Jawziya wiyete nden al-qada'u wal qadar. Karamokoɓe ahlus sunnati wal jamaa janguɓe juuɗe janguɓe jangi e juuɗe janguɓe ha jangi e juuɗe sahabaɓe nelaɗo ɓen, tawi gandal maɓɓe ngal koye nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko ƴetta, ɓeɗo hino fottani wonde kodduriyeji no woodi firtotoɗi. Wona an non firtatana min ko Allah woni firtowo ɗi on. Si a nangi sababu ko honɗi woni ɗin kodduriyeji, tawa Allah no muyannoma hunde bone e misal, wona neɗɗo ittowo sadaka, wona nafowo yimɓe ɓen, du'aji maɓɓe ɗin Allah yiltira sabu ɗin kodduriye on bone mo muyannoma on. Hiɗa welsindino e Allah no muyanma moƴƴere, welsindoɗa hiɗa andi sa ronka yaade sababu on, Allah tabaraka wa taala ferma dambugal ngal ronke hewtude. Ɗum ɗo dalil mum on ka Qur'an, kaka Allah tabaraka wa taala wi ɗon yamhu llahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah tabaraka wa taala wi yamhu llahu ma yasha'u, Allah no monta yeru ko yiɗi montugol e ɗinɗi o muyunoyo waɗu, wa yuthbit himo tabintina ɗinɗi o dirtinta, ɗinɗi o montata. Wa indahu ummul kitab wa yuthbit himo tabintina ko faala tabintinde kon e ko muuyi kon kanko Allah. Wa indahu ummul kitab, kanko Allah jogiti nenere nden, mana sijlul makdurat, registre archive ka koddureji ɗi windi ɗon kanko Allah jogiti ɗum. O accirari hay malaika, o accirar ɗum nelaɗo e annabajo hay goto, ko kanko Allah jogi archive on. Ko ɗum waɗi ko yiɗi wo sansugol ton o sansay, ko yiɗi tabintingol wo ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Hara nde yewtere meɗen ɗo fuu fi holorgol Allah, wakkilora Allah fo no humi e ayeje ka Allah sifi gomɗinɓe ɓen ɗon, o sifori ɓe sifaji tawi sifa maɓɓe sakkitoron, ma wonɗo hakkude attiɗi ɗin e sakkitoron ko holorgol mo kanko Allah tabaraka wa ta'ala. Ko ɗum waɗi annabi sallallahu alaihi wasallam maki law tawakkaltum ala Allahi, Allahumma tabaraka wa ta'ala no tumbi ɗum ɗo fop e nder aya goto alquran o wi innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifaji tati Allah tabaraka wa ta'ala. Sifa ara non ko hulugol ɗenƴo sanga fi Allah yewta, sanga anditi fi Allah ma andintina fi Allah, reedu on tigi nun taƴa ɓernde makko nden goƴa, o wona hulɗo fiwo taw yanu e ko mettata Allah, Allah lettoyamo yawmal qiyama. Toɓɓere ɗimmere nden si qur'ana memama tun gomɗinal maɓɓe ɓeydoto, imanu maɓɓe on o ɓeydoto ka qur'anare nden jangawo, tammum ɗum ɓe holorta sina Allah wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah tabaraka wa taala wi innamal mu'minuna innama andu almu'minuna ko woni gomɗinɓe ɓen tigi, almu'minuna gomɗinɓe ɓen tigi tigi, alladhina ko ɓen innamal mu'minuna anda si fi Allah wowlama ɓerɗe maɓɓe ɗen ɗenƴo, sabu hon ɗum hiɓe andi o ko wawuɗo ɓe, ko o tagi ɓe moƴƴereji ono e juuɗe maɓɓe, so tawi ɓe tottari yettore ɗin moƴƴereji ɗon o nangay ɓe. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, si tawi ayeji qur'anare Allah nden jangama, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, si janganama ɓe, si ayeji Allah ɗen jangama e dow maɓɓe, zadatum imanan, ayeje ɗen ɓeyday ɓe gomɗinal, wa ala rabbihim, ko joma maɓɓe yatawakkaluna ɓe holorta, wa ala rabbihim, koye dow joma maɓɓe yatawakkaluna ɓe holori, bimana ɓe holorta sina joma maɓɓe o isma ɓerɗe gomɗinɓe ɓen taƴayi ɓe hulay ɓe ɗenƴo. Si qur'ana jangama nde ɓeydana ɓe iman, nde ɓeydana ɓe gomɗinal ay kulol Allah. Si ɓe heɓi ɗiɗo ɗiɗi, hulugol Allah
e ɓeydagol hoolagol qur'an ɓe hoolorta hande kadi sina jooma maɓɓe, ɓe hoolorta sina Allah. isan yewtere men nden hinde ari ha e nduɗo salndu e nduɗo joddu. miɗo sakkitora yewtere anden mi sakkitora sifanagol en ɗo hadisa événement, hunde wadde, an event which took place, koko waɗi hadisa. oɗo hadisa oɗo événement ɗo no andinayen ko Allah woni regilowo probléme ji men ɗin. wona yen hooloro Nations Unis, wona yen hooloro organisation, wona yen hooloro Amérique, wona yen hooloro France, wona yen hooloro Lagine, wona yen hooloro nene e baba, wona yen hooloro yimɓe men ɓen, wota yen hooloro Paul ni Pierre. hooloren Allah tabaraka wa taala e difficulté ji men ɗin o regilay ɗi. neɗɗo goto yaltuno ɗaɓɓugol golle, o ari e usine himo faala golle. ko honɗum e golle o falano ko wonugol gardien jo. ko honɗum e golle oɗo neɗɗo faala ka usine ɗon ko wonugol gardien jo. honɗum e gardinage kadi o faala ko wonugol gardien poubelle, aynugol ka ñoogue ɗen hibbete ɗon. ko ɗum ɗo faala gardien de poubelle, dustbin security. hoorejo on o wi miɗo faala yon ƴettan golle. ɓe wi ko honɗum wawɗa gollude? o wi he mi janga, mi waɗa mecce, haray ko yon ƴettan gardien, mi wona hay siko takko ɗe ñoogue ɗo mi ayna ɗe. hoorejo on innimo wo no gasa men ƴettete golle, kono haray ko wano faɗɗi janngo hara men consulti projet on min daari si tawi ɗa dowa ƴettede golle. o yawi awa mi artoyey. hoorejo ni o wiwata artoy, jonnu men email ma on, adresse ma email on, si min latul qabul on min naɓanoyte lettre de confirmation wonde a ƴettama ka email maɗa, email électronique mail on. o yawi patron on yafoto mi ala email. patron ini he awa si ala email hay sa artari ɗo, saabu ɗo wela natude, ko par hasard natirɗa ɗo. joni si ala email haray ɗaɓɓoye golle nokkugo. so tawi noyɗa mari email acciran ɗo email ma on, si min ƴettoy haray accir min email maɗa on, si min ƴettima golle min naɓante ɗo lettre anda ƴettama golle. nani? o yawi patron mi ala email. patron ini awa yahu. oya yaltitay o weelama, himo faala ko ittira ko wiyeten sokkitirkoy, wiyen wano tiga sa'aɗe, ma wano bonbon, wano yetti jalloɓe ɓen cigarette on, mo faala ɗum ko ittira ko ɗuyti ma biski hum. o yalti o jindi on quartier ɗon fuu ka on usine ɗon woni, o heɓari konko faala ɗon. woɓɓe wi cigarette, woɓɓe wi gorohum, woɓɓe wiya biski hum ma bonbon. o jindi ɗon fof o yari koko faala ɗo. o jooɗi e ley leggal yo fowto o mijito. o wi ndara miɗo ari ka usine ɗo fi golle, ɓeɗo wi ƴettatalan golle ɓay mi ala email mo mi acciraɓe, yomi wattani haqqil mi ndaroya si mi heɓay ka mi waafo ko komi ɗaɓɓude ɗo mi heɓari. si mi ari mi yeeyi ɗum ɗo, mi tertike ɗaɓɓugol golle ka usine ɗo, mi marsinayi. sabu ko Allah okki o jon o usine ɗo ɗi buuɗi ɗi o waɗiri o usine, no gasa min kadi Allah firtanaylan arsike ñande go ara komi jon usine. andi oɗo o yewtike e tamaw makko on ka gollugol ka usine, o hotike Allah tabaraka. o yahi bukoye makko seeɗa ko jogino, o yahi ka makite o soodi koye piihoy waɗe miran hum, wano woɓɓe rondotoɓe nin plateau hoy, hara ko almeti en, lanseti en, bonbon hoy, waltukoy e ko waywa muɗum. o rondi kum plateau ɗon ari o jindi ka quartier ɗon, o marsini moƴƴa, sabu ɗum ala ka quartier ɗon. neɓata o waɗi tabal o jooɗi, o fuɗɗi yeyde ɗon. neɓata tawi rondagol nadagol no sattani mo, o waɗi contenaire joni tawi o sok. Allahu akbar. neɓata ɓay o waɗi o contenaire ɗo, o watti sukude o yaha, o yeehi hanta e makite makko on heƴata e contenaire, o waɗi boutique. neɓata tawi o feƴƴani boutique, o waɗi magasin. neɓata tawi o heɓi jawdi buyi, o miiji konko o yeyata ɗon yo darnu usine ɗum ka quartier ɗon. matériel premier matériel on ko usine on gollitta kon, o addi o fuɗɗi produise ude ɗin piiji ko yeyata. ɓawo fuɗɗike produise ude joni ka usine makko, oya directeur jo, oya usine arano ka yewno ɗon fi golle fi yo wonu gardien jo aynowo poubelle. on ɗon yalti golle, ma usine on perdi yeyi en fight. on yalti no ɗaɓɓa golle, wi accimi ara ka usine ɗo mi dara si ɓe ƴettaylan directeur.
o wari ka usine ɗon o konki bafal ngal, gardien udditi o naati, o wi miɗo faala ƴettede ɗo. Gardien jon hollidiri mo e o patron jon usine on. Allahu akbar. O wari o yiide jon usine on anditari mo ko ngarno nyande goo no ɗaɓɓa golle ka makko. Hande o anditari mo, o ya hettike seydi e basal, ko kanko yahanoɗo ka mum on jango fi o ƴettumo golle on, o ari ɗaɓɓitugol golle ka o ɗo yahunoɗo ka makko hanki. O wi patron ça va, on jarama, faala ƴettede golle, min noon miɗo wowi gérude usine ji. Wano o usine mo anduɗon perdiɗa ko min wonno directeur on nyande goo. Tun o yanditimo ko ka o tigi mi yawno ɗaɓɓugol golle. O wi ha, o wi mi wawatama jabade ka mi dari ɗo simi ƴettete golle ka usine an ɗo e simi ƴettatama ɗo. Haray joni yahu si woni balɗe ara hara mi mijitike, yahu ara. O yawi wa patron golle ɗon o landano email. Hande kadi patron on nummo ɗaɓɓeno golle ka mum, o ngari ɗaɓɓugol golle ka makko. On wimo patron awa ƴette email an on, si tawi on ƴettoyelan golle on windanaylan ɗon, accanollan ɗon, on ƴettilan golle. Allahu akbar, Allahu akbar. Oya jaabimo honɗum. O wi he koyo ɗaɓɓowo golle, o wi yaafo, min mi ala email de. O wi yaafo patron, ƴetta email an on, sa ƴettoyilan golle windanalan ɗon. O yawi he ɗaɓɓowo golle yaafo, min mi ala email. Sabu si miɗo marno email, si mi udituno compte email, harayno hande nami jon usine, harayno nami PDG, harayno komi gardienjo e usine kaarijo. Si tawi tun miɗo udituno email, harayno hande komi gardienjo e usine goo, harayno nami jon usine. O wi ko angal email an on, angal uditugol email waɗi hande komi jon usine, sina ɗum no harayno komi gardienjo poubelle e usine goo. Tun haqqilo yakin dogi e ko waddunoya kon. O wi ene ko a yawno ɗon nyande gode ne fi golle gollugol ka usine ɗon ta ko gardien ka poubelle, mi wima ya accu email maɗa o wiɗa ala ne. O yawi ko min tigi. Fen siniman on, fen ko ɓe waddi kon, fen série on.